Ya, kop kita singalo-ngalo pengoban sisindakan. Ya, kuaka pengantin go setengah sambureda. Makaman bandu ke mana beru. Monggo mendekam tukar kampil le. Adil ya. Iya di bege ngoban si kam surut anak beru. Man bandu sir jabatan salikan gendang eda. Iya wah aturkan lebih arah kali bubudu. Karena ngelandaki pengantin arah sukut tambar malam lebih aturkan dulu. Labo arah apa? Arah kam lebih simple. Iya di bagaimana badu kam kali bubu kami tarikan mergana. Kam lebih karena ngelandaki tambar malam ras bulu tarikan. Sukun tarikan mergana kam kerina sikut bas barisan. Nara enda olah kam lid si tading-tading. Iya, adingo sukut tarikan mergana. Arak kendu kampuang kami kam singalo bre-bre. Kam tambar malam mergana suregar. Ngapit kam singalo perninin. Kam ginting mergana ras bangun. Ikut ras mami turangku kami. Arak kendu kalian mergana. Kam kalibu una-bena bas sabu tarikan. Bagai ngapit kam buang kami singalo perkempun bas sabu kali buku kami tarikan mergana. Kam sembiring kembaran ku tengah kam kerina. Ya kita anak baru. Anak baru sini lagi rasini baru. Ku tengah kita ngelandaki pengantin. Iya Prasi. Makasih aturkan ke arah tambar malam. Prasi kita anak baru. Dia anak baru tarikan biasa menjingkat. Eda landak olah sibat melawan. Iya war, anak buru menteri pengodai torosi kami maka turkan duka. Ya, betul. Nyase masalah man bandu sukur kali bubu kami tambar malam. Landik ilu pengantin. Rikut-rikut ras singalo lumas. Tarikan mergana. Dia maka singalo perninin. Siken ras perkempun sekalian kam.
Ya, dia makaman bantah anak beru tambar malam. Lan lagi pengantin. Ya man, go arah kami go dung. Ya, man madu sir jabatan. Karena gendang arak sibar-sibar bagenda men sabah serpagi bagenda. Atur du karena buku gendang du. Bujur ras mejo